se da odigraju na sve ili ništa. Autogol! 1:0 u 13. minutu. Teško je zaista sada. 6 igrača u 16 tercu. Evo prilike 2:0. Se igra. O, kakav gol za 3:0 već. Veliki se zvezdini igrači oslobode pritiska. Borja može da šutira. Probao je to jednom Borja i na prvoj utakmici. Gol do možda čak i sustignu onu najveću pobedu u ovom post-sankcijskom periodu koja je bila protiv zaista... O, 5:0, evo odmah gol, drugi put Kaluđerović. Ponovo Kadu, Mezenga na ivici, nema ofsajda, Mezenga! Samo što je ušao u igru Bruno Mezenga, 6:0. U toj pojavi Filipa Jankovića na terenu, a možda i u još nekom golu. Borja, 7:0. 75. minut. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Kad imaš nekem otišta pivo.